yaramushikije attention Berezamuwe Indra cross Pedro Neto Romba attention Makukura ya Sazeta attention Mutwe deposamo sobyamo novamo titizamo 93.9 SKFM 93 Mujero bina mari mu bitwenge cyane n'agahinda bivanze ko witwara Simusohera ndi mu gihe cyo kwataka izanisa mu kibuga match minota 5 idakinwa kubera yo mpamvu surubuniye ariko yitwa Chelsea yari ifite ambition yo kugishaka Aston Villa ateje ibibazo kuri tebo Chelsea witwa attention James Resi James Rewisa kubita step over kubita Crossari Androgari na Ferreira amuikaza nyuma yo kwinjira mu kiwanja ouverture de pied intérieur droit de captain atanga cross ice cream cross sambusa cross chapati cross ya bien Movicho ni tipi ya Chelsea de Bruce baba yitwa Makukura ya Sazeta Suzugura Victor Nilsson Lindelof Jurgen Suzugura Nuzair Mazraoui Suzugura Harry Jacob Maguire ya Sofia reba neza Andre Onana amurasa umutwe Katyusha hejuru Movic Manchester United ry'igitego amurimo yicariye yumiwe owitwa Simusohera ndi Vinter akina comedy amakarita y'umuhondo ku bandi bakinnyi rugeretse maze Resi James agaragaza uko arangize sezo mu buryo buri class arangije sezo mu buryo bw'abakapiteni maze Kukura ya confirm akora left back yo kwitonderwa wo kwemera wo gutinya no kubahwa Gorezo ku kiraro abafana barishima ku kiraro abafana bagira ibicu ku kiraro babyina Gorezo hejuru Chuchumabe hejuru titiza Manchester United Chelsea ijya ku mwanya wa kane muri left table jugunya Aston Villa akojeje agati mu ntozi Aston Villa Emery wakiri gisintare maze arayikangura Enzo Maresca Chelsea kimwe Manchester United ubusa match Indras kunda Noni Madueke Korpama Pama Caicedo Moise Caicedo arayishibura kwa buryo kwa Neto Pedro Neto iburyo Neto aragucenga Neto cyeshaka igitego Captain James aragucenga James yari Goal Makukurea barawucanga barawukura hagati mu kibuga bawucamaka kuri kapiteni wabo James Risi James azana amakanu k'inyarugenge na Nyamirambo kuri 40
baby steps pampa nziza ku bana bose. James akora akantu k'inyamirambo akubita tanava akubita umupira gatoya cyane awutereka ku kirenge cye. James akora agatana k'inyamirambo kuri mirongo ine akadasantere neza ayitereka ku mutwe wa Makikuyeya. Makukureya atereka muri feriya umunyezamu bya Gatonda onereye biranga. Amazing Tools Company Limited, igisobanuro cy'ubusirimu. Umusara twamakuko atereka bitabo cyambere cya Chelsea ko 71 Chelsea kimwe Manchester United ubusa akazi gakomeye cyane kuri mugabo kapiteni wa Chelsea yitwa Reece James. Reka tura Chelsea barazamuka ariyo aragucanga kapiteni James hano. Magic FM. Kukulele. Magic FM. Pedro Neto. Arabanza Girina y'abadefenseri ba United yari ku ruhande rw'iburyo. Arabanza arabacenga arabasubira arekura pasi y'ubwenge kwa Reece James. James nawe arongera abatera foranda ajyahe. Ariandro Garnacho aramuyobya amugarura ku rundi ruhande. Reece James terura agapira keza cyane, terura inzira mugozi, terura wifi hotspot, terura umupira ugenda neza cyane, arawupima umuvuduko w'ikirere n'umuyaga, aragenda awutereka ku mutwe w'uyu mu Espanyol champion d'Europe bamwita Kukurela. Magic